Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу Манас телеканалынын көрөрмандары, сиздер тема берүүсүн көрүп жатасыздар. Бүгүнкү биздин темабыз курмандык чалуу тууралуу болмокчу. Ал эми бүгүнкү студиябыздын мейманы Кыргыз-Түрк Манас университетинин ректорунун башкы кеңешчиси, чет тилдер жогорку мектебинин мүдүрү профессор Режай Доан агайыбыз менен маек курмакчыбыз. Кош келдиңиз агай. Кош болдук. Алгач сизди бүгүнкү биздин студиябызга убактыңызды бөлүп келгениңиз үчүн чоң ыраазычылык билдирүү менен биргеликте. Hocam kurban nedir? Bunun önemi hakkında. Çok teşekkür ederim. Öncelikle Manas Televizyonu'nun izleyicilerini saygı, sevgi ve hürmetlerimle selamlıyorum. Bizim dinimizde, İslam dininde Ramazan ayı önemlidir. Ondan sonra şu anda içinde bulunduğumuz ay takvimine göre Zilhicce ayının özellikle ilk 10 günü de çok önemlidir. Çünkü herkesin bildiği gibi bugünler de mübarek topraklarda Müslüman dünyadan birçok inanan kimse, Müslümanlar hac farizalarını yerine getirmek için Mekke'de bulunuyorlar. Hac ibadeti Zilhicce ayının bu ilk 10 gününde yapılıyor. Bugün zannedersem 8. günü Zilhicce'nin, yarın Arife günü dediğimiz 9. günü, ondan sonra da 10. günü de artık Müslümanlar Mekke'deki hac ibadetini tamamlamış olacaklar ve arkasından da kurbanlarını kesmiş olacaklar. Dolayısıyla hac ibadetiyle kurban ibadeti arasında bir ilişki var. Buna izin verirseniz daha sonra değinebiliriz. Ama sizin sorduğunuz soruyla ilk önce başlayayım. Kurban Arapça bir kelimedir. Yaklaşmak demek aslında anlamı. Kendisiyle Allah'a yaklaşılan şey anlamına da gelir. Ama dini bir kavram olarak, terim olarak kurbanı tanımlayacak olursak, Allah'a yakınlaşmak amacıyla, Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla belirli günlerde belirli şartları taşıyan hayvanların usulüne uygun bir şekilde ibadet maksatıyla kesilmesine ve bu kesilen hayvana da biz kurban diyoruz. Kurban kavramı tabii ki geniş bir kavram. Sadece bu pazar günü kutlayacağımız, ayın Zilhicce'nin 10'unda kutlayacağımız Kurban Bayramı'nda kurban kesilmekle beraber başka günlerde de kurban kesilebilir. Mesela bizde akika kurbanı vardır. Dünyaya yeni gelen çocuklar için kesilen kurban. Yine haçta olan insanların hac ibadetini bitirdikten sonra kestikleri kurban vardır. Buna hedi kurbanı denir. Herhangi bir adak adamışızdır. Onun için kesilen kurban vardır. Ona da adak kurbanı deriz. Ama bugün bizim üzerinde duracağımız kurban işte 2 gün sonra idrak edeceğimiz ve belli şartları taşıyan Müslümanların kesmiş oldukları kurbandır. Öz olarak kurbanın şeyi budur, anlamı budur. Yaklaşmak, yakınlaşmak, yüce yaratıcıya bizi yakınlaştıran, vesile olan şey için kullanılan bir kavramdır. Hocam izin verirseniz ben buna Tamam. turayım. Урматтуу замандаштар, биз сиздер менен биргеликте так ушул алдыңкы күндөрдө боло туруучу курман айтта же курмандык чалуу тууралуу, негизги сонун шарттар тууралуу сиздер менен сөз кылган жатабыз. Бүгүнкү биздин студиябыздын мейманы Режай Доан агайыбыз өз сөзүндө айтып жатып, алгач ушул Манас телеканалын көрүп жаткан жалпы биздин кыргызстандык замандаштарыбызга ысык саламын айтты. Жана белгилүү болгондой ислам дининде эң маанилүү делген орозо айы дейт. Орозо айттагы өтө маанилүү дейт. Аз болсо биз Зилхидже деп аталган айдын 10 күнү өтө маанилүү дейт. Өзгөчө азыркы учурда ошо ыйык делген Мекке жана Мединада ажылык сапарда жүргөн адамдардын ушул башкы 10 күндөгү өтө маанилүү күндөр экендигин жана бул ошол ажылык сапары жыйынтыкталгандан кийин анан курмандык чалына тургандыгын белгилеп өттү. Албетте дейт, курмандыктын көп түрлөрү бар дейт. Аларды сиздерге кененирээк айта турган болсок дейт, бул курмандык деген сөз арабчадан кандай сөздүн маанисине карай турган болсок, жаратканга жакындоо деген нерсеге алып келет экен дейт. Жана ошого
жаратканга жакыныраак болушу үчүн ошол жараткандын бизге берилген шарттарына ылайык курмандыкка чалуу болуп саналат экен. Жана албетте курмандыктын түрлөрү көп экендигин белгилеп өттү. Булардын катарында кичинекей бала төрөлгөндө дейт, ажылык сапарда жүргөндө же болбосо кандайдыр бир өзүңүздүн максатыңыз бар болуп, ушул ишке ашса, ушуга курмандык чалат деген ойлоруңуздар бар болсо дейт, так ошол шартына жараша аткарылган курмандыктардын түрү бар экендигин, бирок бүгүнкү биздер сиздер менен сөз алып бара турган сөзүбүз так ошол жуманын жыйынтыкталышында жалпыбызга келе турган курман атта кандай курмандык чалынышы керек, кандай шарттарына болушу керек, так ушулар тууралуу сиздер менен кененирээк маалымат бөлүшүүгө аракет кылып жаткан чагыбыз. Негизи эле жалпылап карай турган болсок, курмандыкка чалуу бул жаратканга жакындоо деген нерсени түшүндүрө тургандыгын сиздерге айта кетели. Жана бүгүн биздин студиябыздын мейманы профессор доктор Режа Эдуан агайыбыз экенибизди дагы бир жолу эскерте кетүү менен сиздер менен биргеликте өзүбүздүн маегибизди улантабыз. Буйруңуз жаным. Şimdi kelime anlamını verdiğimiz bu kurbanı kimler peki kesebilir? Bununla ilgili fıkhi hükümler vardır. Bizim İslam alimleri, Peygamberimizin uygulamalarından, Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerden tabii öncelikle yola çıkarak kurbanın hükmü konusunda ilk önce konuşmuşlar. Şunda bir ihtilaf yoktur, yani bir ayrılık yoktur. Kurban kesme İslam dininde vardır. Biraz sonra bahsedeceğiz. Aslında Hazreti Adem'le başlamış olan bir ibadettir. Ama daha sonra çeşitli değişikliklere uğruyor. Aslından, özünden uzaklaşıyor. Hazreti Peygamber'le beraber tekrar kurban Hazreti İbrahim, hatta ondan önce Hazreti Adem ile ilgili anlam ve önemine dönüşüyor. Ama izin verirseniz ilk önce bazı fıkhi küçük şekli şeylerden konuşalım. Buyurun ama hocam. Esas anlam ve önemi üzerinde bu dediklerim üzerinde durmaya çalışacağım. Peki nedir hükmü? İslam alimleri işte kimisi diyor ki vaciptir diyor. Mesela bizim Kırgızistan'da Hanefi mezhebindendir. Aslında İmam Ebu Hanife, İmam Yusuf gibi kimseler sünnet demiştir ama bizde daha çok Ebu Hanife'nin talebelerinden olan İmam Muhammed vardır. O Kur'an-ı Kerim'deki Kevser suresi vardır. Fessalli li rabbike venhar diye. Oradan hareketle Hazreti Peygamber'in şahsında Müslümanların üzerine bunun vacip olduğunu söyler. Ama genelde İslam'daki mezheplerde, yorumlarda kurban kesmenin sünnet-i müekket, yani kuvvetli Hazreti Peygamber'in yerine getirmiş olduğu bir uygulama olarak görülür. Ama Hanefiler olarak biz bugün kurban kesmenin hükmü olarak vacibi kabul ederiz. Peki kimler kesecek? Hanefi mezhebine göre bunları konuşuyorum yine. Bir, Müslüman olması gerekiyor. İki, akıl bali olması gerekiyor. Hem akıllı olacak hem de bali olacak. Aslında bu bali kelimesini farklı anlamlar yüklüyor olunabilir ama burada daha çok benim bu şahsi yorumum rüşte erişme, yani 18 yaş üzeri diye bunu alabiliriz. Başka mukim olacak, yani oturacak, seferde olmayacak, yolculuğa çıkmış olan bir kimseye kurban kesmek Hanefi mezhebinde vacip değildir. Ama bazıları şimdi diyorlar ki eskiden yolculuğa çıkmak bir külfetti, bir zorluk idi. Bugün insanlar artık belli yerlere uçakla falan gidebiliyorlar. Eğer bu bir külfet oluşturmayacaksa onun kesmesi de, yolcu olan kimsenin kurbanını kesmesi de müstehaptır, güzel bir davranıştır diye söylerler. Dördüncüsü ise zengin olmasını söylerler. Yani bir Müslüman olacak, akıl bali olacak, yolcu olmayacak ve Müslüman zengin olacak. Zengin olmanın şartı da zekat verme, fıtır sadakası dediğimiz sadakayı kimler veriyorsa, yani asli, gerekli temel ihtiyaçlarının dışında 80 gram diyelim, 81 gram bu civarda malı olan kimse, parası olan kimse veya bu miktarda altını olan kimsenin kurban kesmesi onun üzerine vaciptir deniyor. Tabi Hazreti Peygamber'in özellikle hali vakti yerinde olan kimsenin kurban kesmesini istemesi, hatta imkanı var iken
kurban kesmeyen kimse bizim musallamıza, namazgahımıza yaklaşmasın demesi. İşte hali ve vakti olan kimse ev halkı için kurban kessin demesi. Kurban ibadetinin çok önemli bir ibadet olduğunu gösteriyor. Hazreti Peygamber de hicretten sonra 2. yılından itibaren devamlı kurbanını kesmiş, hiç de ihmal etmemiştir. Чоң рахмат агай, урматтуу биздин мекендештер, биз сиздер менен биргеликте дагы ушул курмандыкка чалуу тууралуу сөздөрдү кылып жатабыз. Жана алгач ошол курбан деген сөздүн биз ошол этимологиясына токтоло турган болсок, азыркы учурда болсо, бул курмандыкка чалуунун эмне себептен же болбосо анын да кийинки дагы маанилерин сиздер менен сүйлөшкөнгө аракет кылып жатабыз. Негизи дейт, бул буйрук дейт. Ошол негизи мындай карай турган болсок, дейт, Кыргызстанда азыркы биздин өлкөбүздө жашап жаткан мусулмандар Ханефи мезхебинен келе тургандыктарын белгиледи. Жана бул жакта дагы өзүнүн ошол курмандыкка чалуунун шарттарынын кичине башкачараак болушу мүмкүн, же болбосо башкача түшүндүрүлүшү мүмкүн экендигин белгилеп өттү. Албетте дейт, буну карай турган болсок, дейт, ошол курмандыкка чалуунун буйрулушунун өтө маанилүүлүгүн ошол Кур'ан-ы Керимдеги берилген айтылган аяттардагы дейт, жана ошондой эле Кевсер сүресинде дагы бар дейт, айтылган дейт. Ошол жактан маанилүү берүү менен карап жана шарттары бар экендигин белгилеп өттү. Булардын шарттарын карай турган болсок, биринчиси, сиз ошол курмандык чалам деп ойлонуп турган болсоңуз, мусулман болушуңуз шарт экендигин белгилейли. Ошондой эле ошол эле учурда белгиликтүү бир балакатка жетишиңиз керек экен, чоң кишинин катарын толукташыңыз керек экен. Жана муну менен биргеликте жолдо эмес, сапарда эмес, өзүңүздүн үйүңүздө болушуңуз шарт экен, бир жерде толуп турганыңыз. Жана ошондой эле колунда бар болгон адам ошол курмандыкка чалышы керек экен деген сөздөр бар экендигин белгилеп айта кетели. Эгерде ушул курмандыкка чалуунун карай турган болсок, мунун тарыхы тиги ошол башындагы адамзаттын ошол адам атага чейин барып такандалып тургандыгын, бирок андан кийин убакыттын өзгөрүшү менен өзгөрүүлөргө дуушар болгондугун, азыркы күнүбүздө дагы мүмкүнчүлүктөргө жана башкаларга мындай салыштырмалуу өзгөргөндүгүн, бирок ошол эле учурда ошол агайыбыз дагы өз сөзүндө айтып келе жатып, Хазирети Пайгамбардын дагы ошол эгерде курмандыкка чалбаган киши биздин катарыбыздан эмеспиз деген сөзүнө эске ала турган болсок, дейт, бул демек ошол курмандыкка чалуу мусулмандардын арасындагы өтө маанилүү бир буйрутулган жана парздардын катарын толуктай тургандыгын белгиледи. Албетте, дейт, ошол эле учурда ошол Мухаммед пайгамбардын сөзү менен биргеликте мүмкүнчүлүгү болгон зекетти, фитресин бере алган адамдардын ушул иш аракетти, ушул жөрөлгөнү мүмкүнчүлүгү бар болгон адамдардын баардыгы аткарышы керек экендигин кошумчалап өттү. Албетте, мурун сапарга чыгып жаткан адам курмандык чалганга болбойт деп айтыла турган болсо, азыркы күнүбүздүн шарттарында мүмкүн болушун дагы карай туруп, бул жерде дагы ошол жакшылап карап көрүү, ойлонуу экендиктерин дагы жана албетте күнүбүздүн шарттары менен дагы өзгөрүүлөр болуп жаткандыгын кошуп жалап өттү. Бүгүнкү биздин мейманыбыз Кыргыз Түркман Ас университетинин белгилүү мугалими, жана ошондой эле азыр сиздер менен биргеликте дагы ошол курмандык тууралуу сөз кылып жатабыз. Алдыдагы өтө маанилүү күндөргө байланыштуу Режа агайыбыз менен маегибизди улантабыз. Buyurun hocam. Şimdi biraz önceki söylemiş olduğum şeyler kurbanın vücubiyet şartları diyoruz buna. Yükümlülük şartları denir kimlerin. Ama bir de geçerlilik şartları vardır. Bu geçerlilik şartları da kurban edeceğimiz hayvanlarla ilgilidir. Kur'an-ı Kerim'de En'am diye bir sure vardır. En'am demek genel olarak evcil hayvanlar için kullanılan bir kavramdır. Peki bunun içerisinde ne var? Kurban edilecek hayvanlar deyince biz bunu hem Hazreti Peygamber'in uygulamalarından çok rahat bir şekilde, açık bir şekilde görebiliyoruz. Hem de Kur'an-ı Kerim'den buna işaretler olduğunu biliyoruz. Peki nedir? Koyun, keçi, sığır cinsi ve manda ve deveden kurban kesilebilir. Bunun dışındaki hayvanlardan kurban kesilemez. Yine koyun ve keçinin bir yaşını bitirmiş olması gerekiyor. Sığır cinsini yani inek ve benzeri olanların 2 yaşını bitirmiş olması gerekiyor. Devenin ise 5 yaşını bitirmiş olması gerekiyor. Ama şunu söylerler, Hanefi mezhebinde bu vardır. Eğer 6 aylık ise ve gösterişli ise, iri yarı ise bundan da kurban edilebileceğini söylerler. Başka, bunları hızlı geçiyorum. Bununla ilgili ayrıntılı zaten internete de girse dinleyicilerimiz oradan çok rahat bir şekilde bilgileri elde edebilirler. İşte sağlam olacak. Çünkü biz bunu ibadet maksatıyla yapıyoruz. Yüce yaratıcıya
yönelmek, yaklaşmak için yapıyoruz. Dolayısıyla bir takdimdir ona. Ona olan sadakatimizin, samimiyetimizin, teslimiyetimizin bir göstergesidir. Dolayısıyla Hanefi fıkıhçılar, fukaha, alimler, din bilginleri kesilecek olan kurbanın Hazreti Peygamber'in elbette ki hadislerinden yola çıkarak sağlam olmasını, gösterişli olmasını, işte mesela sonradan kulakları kesilmişse, gözleri kör olmuş ise, böyle yürüyemeyecek halde cılız bir hayvan ise kesinlikle bunların kesilmesini caiz görmemişlerdir. Başka keseceğimiz zaman kıbleye doğru yöneltiriz, sol tarafın üzerine yatırırız. Hayvana kesinlikle kurban yerine götüreceğimiz zaman en ufak bir eziyet çektirmemiz lazım. Keseceğimiz zaman gözlerini kapatmamız, keskin bir bıçak ile çünkü acı çektirmeden yapmamız lazım. Çünkü Allahu Teala Azze ve Celle bizim bir iş yaptığımız zaman ihsan ile yapmamızı istiyor. En güzel şekilde yapmamızı istiyor. Biz kurbanı Allah'a yaklaşmak için yapıyoruz. Canlılara eziyet çektirmek için değil. Biz bütün varlıklara, canlılara merhametle yaklaşılması gerektiğini söyleyen bir peygamberin ümmetiyiz. Onun getirdiği Kur'an'a inanıyoruz. Onu örnek alıyoruz. Başka merhametli bir şekilde kesmenin yanında ibadette sağlık kurallarına da dikkat etmek gerekiyor. Yani biz Allah'a yaklaşacağız diye kurbanı öyle gelişi güzel yerlerde kesemeyiz. Hijyen kurallarına, sağlık kurallarına bizim dikkat etmemiz gerekiyor. Kendimizi düşünürken açıkta eğer bırakırsak yarın salgın hastalıklara sebebiyet verebiliriz. Gelişi güzel yerlerde bunları kesmememiz gerekiyor. Hatta Hazreti Peygamber döneminde bugün Mina'da kesilir. Orada kurbanların kesildiği yerler özel olarak hazırlanıyor. Çünkü insan sağlığı, canı her şeyden önemlidir. Bu gibi hususlara dikkat etmek gerekir. Ama en önemlisi bunun bir ibadet olduğunu, Allah adına keseceğiz. Keserken Bismillah, Allahu Ekber diye kıbleye dönerek bunlar internet bilgileridir. Kitaplarımızda vardır. Dinleyicilerimiz bu konularda daha derin bilgileri oradan öğrenebilirler. Biz belki kurbanın bu şekli, fıkhi hükümlerinin ötesinde birazcık mahiyeti, anlamı üzerinde konuşabiliriz. Siz tercüme ettikten sonra. Tamam hocam, çok teşekkür ederim. Урматтуу биздин замандаштарыбыз, биз ошол курмандыкка мындай курмандык деген сөздүн, анын буйругу тууралуу сиздер менен сөз кылгандан кийин эми бул ошол курмандыкка чалынуучу жандыктар кандай болушу керек? Так ошолар тууралуу сиздерге кененирээк маалымат берүүнү туура көрдүк. Ачык айтып мындай карай турган болсок, дейт, негизгисинен дейт, бул жаныбарлар негизи кой, эчки, уй, төө болушу мүмкүн экендигин эскертип айта кетели. Бирок булардын балдары эмес, мындай чоңоюп калгандары, мисалы үчүн бизде ханефилерде 6 айдан кийин дагы сойсо болот деген сөздөр бар экен. Мисалы үчүн торпокту же болбосо козуну сойгонго мүмкүн эмес экендигин эскертип айта кетели. Бизде болсо токтуларды союуга уруксат бериле тургандыгын айта кетели. Ошондой эле биз курмандыкка чалгандан кийин жаратканга жакын болууга аракет кылып жатабыз дейт. Бул ошол бизге берилген ибадаттардын өтө маанилүүсү дейт. Ошол себептен союла турган жандыктын кыйналбашы керек экендигин, жана анын чабырларды союуга мүмкүн эмес экендигин, семиз, ден соолугу бекем болгон, жана ошондой эле жакшынакай болгон малды биз жаратканга жакын болуп жаткандыгы, аракет кылып жаткандыгыбыз үчүн анын ошол бардык союу шарттарына ылайык иш алып барышыбыз керек экендигин белгилеп өттү. Өзгөчө ошо жандыкты кыйнабай, кыбыланды каратып, жана ошонун сол тарабына жаткырып, жана колубуздагы курч бычак менен муусташыбыз керек экендигин белгилеп өттү. Албетте дейт, бул жерде ошо курмандыкты кесип жатканда дагы биздин ошол Хазирети пайгамбардын дагы, биздин ошо Кур'аны Керимде дагы айтылган сөздөргө ылайык дейт, жана ошол эле учурда биздин динибиз эч кандай жаныбарларга ошол жараткандын бардык жараткан нерсесине аяр мамиле жасаганды үйрөтөт дейт. Ошол себептен бул жерде курмандыкка чалып жатабыз дегенде биз ошол жаныбарларды кандайдыр бир өзүбүздүн бир жырткыч тарабыбызды көргөзгөн жокпуз дейт. Жана ошол биз ошол ибадатты аткарып жатканда ошол союлуп жаткан малдын жанынын кыйналбашын, же болбосо бир жактан бир жакка ташылып келе турган болсо, ошол союла турган жандык кыйналбай ошол жол бир жерден бир жерге ташып бара турган болсоңуз, ал жерден дагы кыйналбашы керек экендиги, буга өзгөчө маани беришиңиз керек экендигин айтып өттү. Белгилүү болгондой, ошол малды сойгондон кийин адамдардын
ден соолугу жана негизи эле ошол жаратылышка дагы эч кандай зыянын тийгизбеш керек экендигин кошумчалады жана башка мамлекеттерде мисалы үчүн курмандыкка чалуу үчүн атайын жерлер бар экендигин белгиледи. Ал эми Кыргызстанда андай нерселер азырынча менин оюмча жок болуш керек. Ар бир эле өзүбүз үйүбүздө же болбосо кандайдыр союлчу жерде союлса керек. Бирок ошол жерде дагы биздин ошол байыртадан келе жаткан мал союу салтыбыз да белгилүү болгондой таза жана гигиеналык шарттарга туура келүү менен баарыбыз эле соебуз. Так ошондон сыртка чыкпаш керек экенибизди белгилеп өттү. Жана ошол мал союуда дагы ошонун өзүнө усулдарына ылайык өзгөчө ошол малдын жанын кыйнабай курч бычак менен жана айтылып жаткан сөздөрдү айтуу менен бирге кыбланы каратып малды ошол кыйнабай мууздошубуз керек экендигин, колдонуп жаткан ошол бычактарыңыз өзгөчө курч болушу керек экендигин бүгүн биздин агайыбыз өз сөзүндө айтып өттү. Албетте биз болсо сиздер менен биргеликте сапарыбызды алгылантабыз. Сиздер көрүп жаткан тема берүүсү экендигин эскерте кетебиз. Şimdi biraz önce konuştuklarımız Şahrizat Hanım çok önemli şeyler. Şekil, bunlar yapılması gerekiyor. Ama bugün modern dünya birçok kadim geleneğin, bu arada dinlerin sabitelerini, bunun gibi ibadetlerini törpülemeye başladı. Çok şekle indirgedik biz, özü kaybediyoruz. Sanki Ramazan işte ayının sonunda tuttuğumuz, özür dilerim, kutlamış olduğumuz Ramazan bayramı sadece böyle bir şekli, işte bir araya gelme şeyine falan dönüşmüş. Bu Kurban Bayramı'na da baktığımızda insanlarda bir telaş ortaya çıkıyor. Bir kurban bulalım, işte şu olsun, ortakla. Ya bu önemli. İşte etin şeyi, bunları tartışıyoruz biraz önceki. Peki ta Hazreti Adem'den beri olan bu ibadetle bize verilmek istenen ne? Yani biz şekle boğulurken, şekle çok özür dilerim önem verirken manasını, kurbanın arkasındaki esas bize verilmek istenen mesajı unutuyormuşuz gibi geliyor. Bunu bir et bayramı olarak algılamaya başlıyoruz. O etleri efendim nasıl donduracağız, ne yapacağız, bu hali geçiyor. Elbette ki bunları da yapabiliriz. Ben bunlara karşı değilim. Ama her ibadetin arkasında bir hikmet vardır, bir mana vardır. Onun o şeklinden öte bir anlamı vardır. Kurbanda da bu kurban bayramı münasebetiyle seyircilerimizle bir farkındalık oluşturmak için bunu yenilemek isterim. Şimdi nedir peki? Kurban ibadeti biliyorsunuz bütün dinlerde var. İslam'da da var. Ben İslam deyince ta Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a kadar gelen dini anlıyorum. O din tektir. Özel olarak da Hazreti Peygamber'in getirmiş olduğu dinin ismine İslam denir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinde herhalde hatırlayabildiğim Hazreti Adem'in iki oğlundan bahsedilir. İsim verilmez. Daha sonraki şeylerde Habil, Kabil denir, şu bu anlatılır. Ama Kur'an'da bir isim verilmez. Bakara suresinin ilgili şeyinde Hazreti Peygamber'e hitaben der ki Adem'in iki oğlunun hikayesini ama gerçek hikayesini oku diye. Biliyorsunuz her ikisi de Allah'a birer kurban sunuyorlar. Ama birisinin kurbanı kabul ediliyor. Birisinin kurbanı kabul edilmiyor. Ve kabul edilen için diyor ki o diyor salihlerdendi diyor. Yani takva sahibi olanlardandı diyor. Demek ki kurbanın esas hikmeti arkasında yatan şey Allah'a yakınlaşmaktır. Ona yönelmektir. Ona teslim olmaktır. Budur. Kurbanın dolayısıyla bir inançla ilgili, ibadetle ilgili, tevhidle ilgili, sosyal yanı, bireysel yanı pek çok yanları var. Benim anlatmış olduğum kısım bu kısım. Burayı belki tercüme ederseniz ondan sonra öbür kısmıyla da devam etmek isterim. Çok rahmat. Урматтуу биздин көрөрмандарыбыз, биз сиздер менен биргеликте так ушул курман айт келе жатат. Ошол курман айттын мааниси тууралуу, курмандык
курмандыкты кантип туура союш керек экендигин жалпыңыздар жакшы билсеңиздер эле кайра да бир жолу эскерте кетүү менен жана негизи эле ушул курмандык союу деген бул эмне, мунун мааниси кандай экени так ушулар тууралуу сиздер менен маек курганга аракет кылып жатабыз. Агайыбыз өз сөзүндө айтып жатпайбы? Азыркы өнүгүп жаткан ааламдашып жаткан ааламда дейт, ошол дүйнөнүн өзгөрүүсү дагы биздин ошол байыртадан бери келе жаткан салттарыбызга таасирин тийгизе баштады дейт, өзгөртө баштады дейт, мааниси жоголуп бараткан сыяктуу дейт. Өзгөчө чоң таасир этип жаткандыгына бул ошол биз майрамдарды ошол айтты, биз бири-бирибиз менен чогулуп эле анан же болбосо кандай курбандык кесебиз, анан эттерди эмне кылабыз, так ушундай нерсе менен болбогон нерсе менен өтүп кетип жатат дейт. Бирок ошол курбандыкты биз эмне үчүн чалабыз, анын маанисин унутуп бараткан эбиз дейт. Албетте дейт, бул ошол ар бир диндерде, ар бир ишеничтерде бар дейт курбандыкка чалуу дейт. Бирок анын башталышы ошо байыркы адам атага барып таяна тургандыгын белгилеп өттү жана биз маанисин бул эмне экендигин унутпашыбыз керек дейт. Бул жаратканга жакындоо дейт, жаратканды багынып берүү дейт, анан кабыл алуу дейт. Жана ошол эле учурда ошол себептен мунун баардык ошол курмандыкка чалуу учурунда дагы шарттарын жана эң негизги маанисин акылыбыздан чыгарбашыбыз керек экендигин белгилеп өттү. Жана албетте дейт, мындай карай турган болсок дейт, агайыбыз өз сөзүндө айтып өттү. Эгер жаңылыш эстебей турган болсом, ошо Бакра сүресинде болсо керек дейт, адам атанын эки баласы тууралуу сөз кылат дейт. Анын аттары эч кандай айтылбайт дейт. Башка диндерде, башка ишеничтерде, башка жерлерде балким айтылып жүрөт дейт, бирок негизинде ислам дининде айтылбайт дейт. Жана бул эки бир тууган дейт, ошол бирдей эле шарттарда бирдей эле мындай нерселер менен курмандыкка чалат дейт, бирок бирөөнүкү кабыл болот дейт, бирөөнүн курмандыгы кабыл алынбайт дейт. Мунун эмнеге себептүү экендигин дагы биз ошол терең түшүнүшүбүз керек дейт, терең ойлонуп баамдап билишибиз керек дейт. Албетте ошол ибадатты дагы өзүнүн шарттары менен туура жана жалгыз эле ошол бул дүйнөдөгү ошол курмандыкка чалып кою менен эле бүтүрүп бербестен, анын маңызын, анын ичиндеги адамдардын жан дүйнөсүндө же болбосо өзүбүздүн кандайдыр бир нерсеге даярдоо, ошо жаратканга жакындоо деп жатабыз дейт. Мунун маанисин дагы жакшыраак билип, аңдап билип, анан так ушул иш-аракеттерди алып барсак өтө маанилүү боло тургандыгын белгилеп өттү бүгүнкү биздин мейманыбыз. Биз болсо сиздер менен угуп жатабыз. Сиздер тема берүүсүн көрүп жатканыңыздарда бир жолу эскерте кетели. Buyurun hocam. Evet. Yani Hazreti Adem ile başlıyor. Sonra kurbanın yalnız en fazla Kur'an-ı Kerim'de ilişkilendirilmiş olduğu peygamber Hazreti İbrahim peygamberdir. Oğlu İsmail ile yaşadıklarıdır. Bu olay Kur'an-ı Kerim'de işte Saffat suresi denen bir sure vardır. İbrahim suresi, Hac suresi oralarda anlatılır. Özellikle Hazreti İsmail ile babası Hazreti İbrahim peygamber arasındaki bu kurban olayı Kur'an-ı Kerim'de Saffat suresinde anlatılıyor. Hatta günümüzde bazı kimseler derler ki Allah nasıl olur da bir insanın kurban edilmesini emredebilir diye. Kur'an'da aslında böyle bir ayet yok. Hazreti İbrahim Aleyhisselam bir rüya görüyor. Hatta era diye geçiyor Arapça. Demek ki birden fazla görüyor. Rüyasında eşi Hacer'den olma oğlu İsmail'i kurban ettiğini görüyor. Sonra oğluna bunu söylüyor. Yani Allah'ın bir emri yok. O bir rüya görüyor. Çeşitli İslam alimleri bunun rüyanın işte peygamber gördüğü zaman bir emir olduğunu falan yorumlarlar. Bu ayrı bir tartışma. Ama Hazreti İbrahim peygamber görmüş olduğu bu rüyadan bir çıkarımda bulunuyor. Bir yorum yapıyor ve bunu oğlu İsmail'e açıyor. Diyor ki ya bu ne ya ey yavrucuğum, oğulcuğum diyor. Ben diyor rüyam görüyorum ve rüyamda seni boğazladığımı diyor, kurban ettiğimi görüyorum. Senin bu konudaki diyor görüşün nedir? Bana diyor söyle diyor. İsmail Aleyhisselam'ın vermiş olduğu cevap babasına Arapça ayetleri kısmını okumuyorum vakitten kazanalım diyor. Ey babacığım diyor neyle diyor emrolunuyorsan onu yerine getir diyor. İsmail Aleyhisselam da babasının bu görmüş olduğu rüya yorumunu, çıkarımını bir emir olarak algılıyor. Ve biliyorsunuz götürüyor. İşte o sırada tam kesileceği zaman Yüce Rabbimiz ona bir zebih yani bir koç gönderiyor. Ne olduğu konusunda da gerçi tartışmalar vardır. Ve diyor ki ayet-i kerimede ya İbrahim sen bize karşı olan sadakatini, oğlun İsmail ise bize karşı olan teslimiyetini göstermiştir. Aslında her ikisi de Yüce Rabbimize sadakatini ve teslimiyetini gösteriyor. Bakın diğer dinlerin veya inançların bir kısmında kurban tanrıların
onların kutsal saydıkları varlıkların öfkesini dindirmek iken burada inanç boyutundan bahsediyorum. Bir teslimiyettir bütün alemleri yaratan kimseye. Onun için kurbanı kestikten sonra kurban kesen kimsenin okuduğu ayetler vardır. Der ki ben yüzümü inni veccehtu veciye lillezî fataras semâvâti vel ard. Ben yüzümü yerleri ve gökleri yaratan Allah'a çevirdim. La şerîkele. Onun bir ortağı yok. Ve bizzelike umirtu. Ve ben böyle yapmakla diyor emrolundum. Ve bunu okuyor. Veya diyor ki kul inne salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alemin. Yani benim namazım da, kurbanım da, hayatım da, ölümüm de alemlerin Rabbi olan Allah içindir diyor. Kurban onun için Allah'a bir yaklaşma, ona teslimiyetin, samimiyetin, sadakatin bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Yani sadece bir et bayramı değil, bir ubudiyet, Allah ile yakınlaşma. Biraz sonra belki vakit kalırsa söyleyeceğim. Niçin yaratıldığımızın, insan olmanın bize ta ilk insandan beri bir hatırlatılışıdır. Чоң рахмат агай. Урматтуу көрөрмандар, биз сиздер менен биргеликте ошол курмандыкка чалуунун дагы ошол кичине мындай тарыхчасына же болбосо ошол айтылып жаткандын маанисине өзүнө түшкөнгө аракет кылды. Бүгүнкү биздин мейманыбыз Режай агайыбыз жана айтып жатпайбы дейт. Хазирети Ибрахим менен анын уулу Исмаилдин ортосундагы окуя айтылат дейт көбүнчө. Ошол эркинде дейт, мисалы үчүн дейт, ошол Сафа сүрөсүндө карай турган болсок дейт, же болбосо ошол адамды курмандыкка чалууну бул кандай деп элдер дагы түшүнбөшү мүмкүн дейт да. Бирок ошол жерден мен сиздерге азыр түшүндүрүп бергенге аракет кылайын дейт. Ошол эки Хазирети Ибрахим өзүнүн түшүнө бир канча жолу түш көрөт экен. Ал түшүндө ошо өзүнүн Хажир деген жубайынан болгон ошол Исмаил деген баласынын мындай курмандыкка чалып жаткандыгын 2 жолу көрөт дейт. Анан муну түшүнө албай эмне кыларын билбей, анан атасы баласына сурайт экен. Бала, мен ушундай түш көрүп атам, бул эмне болушу мүмкүн деп сураса, баласы болсо айтат экен, ата, сиз деген эмнени туура кылсаңыз, эмнени көрүп жаткан болсоңуз, түшүнсөңүз ошону аткара бериңиз деп айтылат дейт. Жана ошол айтылган ошол окуяны эгер карай турган болсок дейт, ошол бир жерге атайын алып барып, Ибрахим өзүнүн уулун ошо курмандыкка чалууга даярданып жатканда, жараткан тарабынан көктөн бир ошол кучкур түшкөндүгү тууралуу риваяттер бар экендигин ошол сүрөдө айтылгандыктарын бизге айтып жатат. Бул жерде дейт, ошол жерден мындай ар кандай талаштар болушу мүмкүн дейт да. Аябай гумандуу делген, аябай адамга жаратканды жана ошол адамдарды ушундай сыйлаган динде адамдын адамга курмандыкка чалышы болгон мүмкүн деп карай турган болсо дейт, бул жерде адамдын ишеничи тууралуу сөз болуп жатат дейт. Атасы мисалы үчүн өзүнүн ишеничин кылып жатат дейт, ал эми бала болсо багынып берүүсүн дейт. Динде да ошондой дейт. Биз ишенишибиз керек дейт, ага дайыма ошол жүрөгүбүз менен чын дилибизден ишенишибиз керек, жана ошол көктү, дүйнөнү жаратканга багынып берүү дейт. Бул ислам дининин өтө маанилүү шарттарынан бири экендигин белгилеп өттү. Жана ошондой эле ошол биздин кылып жаткан намазыбыздагы дейт, чалып жаткан курмандыктарыбыз дейт, баардык ибадаттарыбыз бул жаратканга багынып берүү дейт. Ага ошол болгон назарыбыз менен, болгон турку турпатыбыз менен ишенип билүү дейт. Жана ошол курмандык кылгандан кийин дагы, курмандыкка чалынгандан кийин дагы адамдар дейт, ошол биз жаратканга өзүбүздүн ишеничибиз менен, өзүбүздүн баардык болгон нерсебиз менен назарыбызды буруп дейт, ошол эки жаратканга багынып беребиз дейт. Бул ошол адамдын, адам баласынын негизи эле дейт. Мындай карай турган болсок, жаратканга жакындоо бир кыймыл аракетин ушундай түшүнүшүбүз керек дейт. Бул же болбосо мындай өзүбүз мындай күнүмдүк пенделик кылып ойлонбоңуздар, бул эт майрамы эмес экендигин, бул жаратканга жакындоо, назарын ошого буруу, ишенүү жана багынып берүү экендигин айтып өттү бүгүнкү биздин мейманыбыз. Buyurun hocam, vaktimiz az kalmış. Evet, çok teşekkür ederim. Kaldığımız yerden yani konunun önemini belirtmek için bir ayeti daha hatırlatmak isterim. O da Hac suresinin 37. ayetinde Yüce Rabbimiz malen buyuruyor ki o kestiğiniz kurbanların ne etleri ne kanları diyor Allah'a ulaşmaz. Velakinne yenaluhu takva. Yani Allah'a ulaşacak olan diyor sizin takvanızdır diyor. Nedir takva? Sorumluluk bilinci diyebilirsiniz, erdem sahibi olmak, ahlak sahibi olmak, değerler sahibi olmak, insan olmak demektir.
yaratılan, yüce yaratıcının yarattığı bir varlık olarak, insan olarak nasıl erdemli, ahlaklı davranmamız gerekiyor ise, teslim olmamız gerekiyorsa, şirkten uzak olmamız, tevhide koşmamız gerekiyorsa odur takva. Biz şimdi kurbanları kesiyoruz, ertesi gün haksızlık yapıyoruz. Yalan dolan, insan hayatına, savaşlar, yani Müslümanlar olarak birbirimizi yiyoruz. Halbuki biz Müslümanlar olarak dünyayı ihya etmeye gelmişiz. Şimdi o zaman kestiğimiz kurbanın bu arkasındaki kardeşliği, birliği, beraberliği, paylaşmayı, yardımlaşmayı anlamıyorsak, kurban bize bunu veriyor. Tamam, şekli kısmına bir şey dediğim yok. Ama esas kurban ibadeti budur. Teslimiyettir, sadakattır, paylaşmaktır, yardımlaşmaktır, kardeşliktir, erdemli bir insan olmaktır. Dünyaya huzursuzluklar getirmek değil, kardeşlik, barış getirmektir. İslam'ın istediği şeyi vermektir ona. Biz sadece ibadetleri o şekle boğarsak, bunun manasını kaybedersek bu bizi üzer. Dolayısıyla bu kutlayacağımız Kurban Bayramı'nı o hayvanları boğazlarken, onları keserken, onlara sahip olduğumuz mali şeyden verirken niçin bunun bizim için önemli olduğunu fark etmemiz gerekiyor. Ve bu farkındalığı devam ettirmemiz gerekiyor. Урматтуу мекендештерибиз, биз сиздер менен биргеликте тема берүүсүн угуп жатабыз. Жана биз бүгүн ошол курман айттын маанилүүлүгү, ошол курмандык чалуунун маанилүүлүгү тууралуу сиздер менен сөз кылып жатабыз. Агаев сөзүндө айтып өттү. Хач сүрөсү деби? Evet, Haç 37. ayet. 37 аятында айтылат дейт. Ошол айтылган сөз бар дейт. Сиздин курмандыкка чалган жандыктын каны, эти дагы эч кандай жаратканга барбайт дейт. Бирок ошол эки учурда сиз кандай адеп ахлактыгыңыз менен, кандай ошол ишенимиңиз менен, жана ошол багынып берүүңүз менен, ошол кандай бир сезимдер менен кылган ишиңиздин, ошол аткарылган адамдыгыңыз барат дейт. Албетте дейт, эгерде азыркы күнүбүздө балким дейт, курбандыкка чалып коюп, анан ушу менен бардыгын бүтүрүп койгонбуз, эртең кайра өзүбүздүн арам тамакты жесек, бирөөнүн эмгегин жесек, же болбосо дагы бир дүйнөгө тынчтык алып келбей эле, жана зыянчылыгыбызды эле алып келсек дейт, анда биздин курмандыкка чалуусунун эч кандай мааниси жок дейт. Курмандыкка чалуу жана бул курман айт деген дейт, бул адамдардын адеп ахлактуулуктун, бир туугандык байланыштыктын бөлүнүүнүн эмес, мындай бирге болуунун, биригүүнүн, жана ошондой эле бөлүшүүнүн, жакындарыбыз менен кандайдыр бир нерсени ошол өзүбүздүн мындай ишеничибизге, же болбосо дүйнөнүн ошол мындай биздин бар мындай айтышат эмеспи, бөлүм мындай колубузда бар нерсени бирөөгө да бересек, берешендигибиз менен, жана ошондой эле өзүбүздүн адамды жараткан кандай кылып сонун нерсе менен жараткан дейт. Дагы ошол адамдык сапаттарыбызга ээ болуу менен, жана бул адамдык сапаттарыбыз менен таза калуу, бул ошол биздин ошол курман айттын өтө маанилүүлүгү ушул дейт. Бул жөн эле же болбосо ошол иш аракет аткарып жатканда дейт, анын маанилүүлүгүнө жалгызган ошол мен ушуну союп койдум, анан ушу менен бүттү деген эмес дейт. Ошол калган күнүбүздө дагы ошол адамдык, мусулмандык сапаттарыбызды бизге айтылган, үйрөтүлгөн, окутулган, дагы ошол нерсени менен жашай билишибиз керек дейт. Өтө маанилүүлүгү бул дейт. Бул жол гана курмандыкка чалып коюп, анан эртең пенделик кылып кетүү эмес дейт. Бул ушул өтө маанилүү адамдык сапаттарды менен бирге болуу, бул өтө маанилүү экендигин биздин агайыбыз öte жақшы tereң düşündürüp öttünüz. Buyurun hocam. Evet, son olarak şunları söylemek istiyorum. Tabii kurban üzerine, kurban bayramı üzerine çok şeyler söylenebilir. Bazı kimseler diyor ki ya hocam artık modern dünyadayız. Kurbanı kesmek yerine fakire fukaraya parasını falan versek diye. Bakın konuşmamın başında söyledim. Bu modernite, küreselleşme, globalleşme kadim gelenekleri çok törpüledi. Ama şunu söyleyebilirim, bu İslam'da da bazı şeyleri törpüledi. İslam dini diğer geleneklere, inanışlara göre iki şeyiyle modern dünyaya karşı bir direniş içerisinde. Bunlardan bir tanesi Ramazan bayramı, Ramazan ayı tabii, müthiş bir mevsim. İkincisi ise işte bugünlerde Zilhicce ayının ilk 10 günü söylemiştim ve onun sonundaki Kurban Bayramı. Bununla aslında bunlara şiar deniyor, sembol, simgedir aslında bunlar. Şiar aslında şuur sahibi olmak demek, bilinçli olmak demek. Yani kurban ibadetinin kişiye kazandırdıklarından birisi de veya ibadetlerin kimlik sahibi olmak.
Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bir kişi uzun süre hiç namaza gitmiyor. Başka şey, ama bayram günü sabahleyin oraya gidiyor. Niçin? Müslüman olduğunun bilincinde. Bugün diyor bayram diyor. Kurban bayramı diyor. Ramazan bayramı diyor. Ramazan ayını biliyor. Ha bu şey midir? Bazen diyor ki efendim işte bütün yıl boyunca gelmiyor, sadece bunlar. Ya bu onun Müslüman olduğuyla ilgili bir farkındalığıdır. Onun Müslüman olma ve bu olma bilincini taşımasını sağlıyor. Biz bayramların bu yönlerini ve kurbanın bu yönünü hiçbir zaman ihmal etmemeliyiz. Dolayısıyla demek istediğim şu: biz şekle önem vermeliyiz. Bu tür sabitelerimizi, dinin sabitelerimizi devam ettirmeye gayret etmeliyiz. Biz çünkü dünyaya barışı getirmek, değerleri, erdemleri getirmek için Hazreti Peygamber'in, Kur'an'ın ifadesiyle bir ümmetiz, böyle bir inanmış. Özellikle Türk dünyası İslam'ın getirmiş olduğu bu mesajı, kardeşlik mesajını, bir arada yaşayabilme mesajını çok iyi almış bir dünyadır. Dolayısıyla yaklaşan işte bu Kurban Bayramı'nın şekli unsurları yanında o arkadaki bize vermek istediği insan olma mesajını, kardeşlik mesajını, sadakat mesajını, teslimiyet mesajını anlayabilmeliyiz. O kestiğimiz kurbanlar dünyanın dört bir tarafında haksızca zulme uğrayanların akan kanlarını bize hatırlatmalı. Yeniden adil bir dünya, adaletli, paylaşımcı, işbirlikçi, barış içerisinde bir dünya inşa etmemiz gerektiği şuurunu bize vermeli. Elbette ki bunu önce ailemizden başlayacağız, akrabalarımızdan başlayacağız, şehrimizden başlayacağız, ülkemizden başlayacağız. Bu erdem ve değerleri dalga dalga bütün insanlığa yayacağız. Son olarak yaklaşan Kurban Bayramı'nı izleyicilerimizin tebrik ediyorum. Kurban Bayramı'nda kesmiş oldukları kurbanların kabul edilmesini, bu kurban vasıtasıyla gerçekten niçin yaratıldığımızın farkında olmalarına vesile olmasını temenni ediyorum. Sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde de nice kurban bayramlarına ulaşmalarını temenni ediyorum. Elbette ki başlangıçta Manas ailemizin, Kırgızistan'ımızın, Türkiye'mizin, Türk İslam dünyasının bayramlarını da ayrı ayrı tebrik ediyorum. Çok rahmat ağay. Урматтуу биздин замандаштарыбыз, биз сиздер менен биргеликте сапарыбызды талкуулантып жатып, агайыбыздын ошол сөзүн жыйынтыктап жатып айткан сөздөрүн сиздерге которуп берүүгө аракет кылайын. Албетте дейт, азыркы учурда дейт, тааламдашуунун убагында дейт, мындай биздин салттарыбыздын кандай аябай өзгөрүүсүнө же болбосо кандайдыр бир таасир тийгизип келип жатат дейт. Көптөгөн биздин замандаштарыбыз мен ошол курбан кеспей эле акчасын берип койсом кандай болот деген да сөздөрдү айтылат дейт. Бирок бул туура эмес дейт. Анткени ошол ислам дүйнөсүндө өтө маанилүү делген орозо айы жана курман айт дейт. Жана бул өтө маанилүү дейт. Мындай карай тургандай ошол диндин бир символикалык экендигин жана жакшы бир сөз менен айтып өттү. Ошол адамдын акылдуу эстүүлүгүнө ээ болуу дейт. Бул мындай агайыбыз өз сөзүндө айтып жатып айтып өттү дейт. Балким дейт, бир адам намазын кылбайт дейт, 5 мал намазын. Бирок ушул айттарда барып намазын кылат дейт, өзүнүн мусулман экендигин өзүнө эскертет дейт. Бул өтө маанилүү нерсе экендигин белгилеп өттү. Жана мындай нерселер, мындай символикалык иштер аткарылышы керек экендигин белгиледи. Жана албетте дейт, азыркы учурда бул бир туугандыкты дүйнөгө жана ошол бири-бирибиз менен колубузда бар нерсени бөлүшүүнү, үйрөнүү жана бири-бирибизди колдоо керек экендигин, ишеничибиздин жана ошол эле учурда багынып берүү экендигин, бул адамдын ошол туугандык ортосундагы байланыштарды бекемдөөнү алгач өзүбүздүн үй бүлөбүздөн баштасак дейт. Андан ошентип отуруп ошол деңиздеги же болбосо көлдөгү толкун сыяктуу минтип отуруп жалпы бир дүйнөгө да жеткирсек өтө маанилүү болот деп белгилеп өттү. Албетте дейт, ошол эле учурда биздин курман айты менен жана түрк дүйнөсүндө ошол азыркы учурда агайыбыз өз сөзүндө белгилеп ошол адамдардын ислам дининдеги берилген адамдык сапаттыктарын, өзгөчөлүктөрүн түрк дүйнөсүндө биз жашатканга аракет кылып жатабыз деди. Бул жерде ошол бири-бирибиз менен бекем болуу, дос болуу, бир туугандык байланыштарыбызды бир жана бири-бирибизге болгон колдообузду улантууну бул өтө маанилүү катары көрүп келебиз деди. Алгач дагы ушул курман айтыңыздар менен жалпыңыздарды айтыңыздар маарек болсун деп куттук.
жыйынтыктагым келет деди. Кыргызстанды жана Бишкекти Манас үй бүлөсүн жана ошондой эле өзүбүздүн Түркияны дагы Курман айты менен белгилеп мындай Марик болсун деп айткым келет деди. Жана ошол учурда ошол Курман айт учурларында ошол өзүңүздүн курмандыктарыңыздарды ошол курмандыкка чалып жаткан учурда дейт. Анын себебин, анын маанисин, муну мен эмне себептен жазап жатам, мунун маанилүүлүгү эмнеде, жана адамдын баласынын жараткандыгынын ошол нерсесин дагы унутпашыбыз керек экендигин, өзүбүздүн адам затынын ошол курмандыкка чалып жатканда ишенүү, багынып берүү бул өтө маанилүү нерселерден бири экендигин белгилеп өттү. Муну унутпайлы дейли. Канчалык дүйнө жүзүндө ааламдашы болуп жатса дагы ушул ислам дининин символикалары болуп бизге айтылып калган Оруз айт жана Курман айтты кандай шарттарда, кандай нерселерде майрамдалышы керек дерсе, так ошону ошол негизде улантуусубуз өтө маанилүү экендигин белгилеп өттү. Урматтуу биздин замандаштар, сиздер тема берүүсүнө ортоктош болдуңуздар. Бүгүн биз курмандык чалуу тууралуу сиздер менен кенен кесир сүйлөшкөнгө аракет кылдык. Студиябыздын мейманы Кыргыз-Түрк Манас университетинин ректорунун башкы кеңешчиси, чет тилдер жогорку мектебинин мүдүрү профессор Режай Доган агайыбыз болду. Чоң рахмат агай, сиздин да айтыңыз маариф болсун. Урматтуу мекендештер, кайрадан эфир толкунунан көрүшүп угушкучакты. Аман туруңуздар.